I ćao svima ljudi, danas ću vam pokažem nešto što sigurno niste znali, možda su i neki znali. Ljudi, sve što treba što se tiče ove epizode je napisati play.mob.org Call of Duty game. Taj program ovdje, sve što vam treba, evo sad ću pokazati, sve što vam treba za taj program je PSPP emulator i uTorrent. Znači pogledajte ipak šta je PSP emulator. Evo znači pogledajte, to je otprilike ovako izgleda. To je kao neko upravljanje za aplikaciju, što je mnogo ekstra. Sad sam ljudi preokrenuo facecam da bude malo lakše. Sve što vam treba je uTorrent. Stalno se okreće facecam. Je svio. Joj! Oh, fuck! Aj, fuck! Aj, fuck! Ljudi, znači, treba vam... Aj! Dobro! Ekstra. Ljudi, znači, sad izvinite malo radi ovoga, znači... Stalno preokrećem facecam, ovako, ljudi, što je ekstravagantno. I kada uđete, gdje smo stali ovdje, znači pogledajte, imate neke igrice za Android koje sigurno ne možete naći ni na jednom programu kako bi instalirali. Pogledajte koje sve igrice tu imaju. Ekstra. Ljudi, da vidimo, mi bi mogli da instaliramo možda Butterfly. Nešto mi se ova igrica posebno sviđa što se tiče za Android. A eto Butterfly. Da ne bi bilo ovo. Evo, znači sad se trebate predstaviti na ovu plavu. Otvaram pomoću aplikacije Torrent. Pritisnete ovo add. I naravno, malo vas zajebaju ovo govno. Sad malo što sačekate jeste da sačekate da se instalira ta aplikacija. I onda tu aplikaciju, kada to sve završite, uđete na, opet sam preokrenuo facecam, na PSP emulator, pritisnete ovo games, uglavnom pritisnete games i tu će vam izaći sve, evo, sad je tek. Što koči? Sorry. I tu pritisnete games i doće vam igrice koje ste vi instalirali i dole će vam se naći konzole, to jest sve pomoću čega ćete da to igrate. I naravno, hvala radi ovog videa. Malo facecam se okreće, ja sam kriv, ja to uvijek pokvarim. Od drugog videa